Hej, čau. Čau, Luka, kaj dogaja? Ti, men. Nič novega. Ja, z Borisom glih kuhava palačinke. Pečete palačinke. To ja. Veš, kaj si zanj pravila, kaj zdala? Kaj sem dala recept? To ja. V glavnem zmanjka nama je tega konarka. Konjaka? To ja, kaj si reka, da na koncu zakuraš pa to, kaj že je. Flambiraš? Flamiraš, bravo, vidiš, ja. V glavnem tega nama je zmanjkalo, pa če lahko. Grem pogledat, če mi ga je kaj ostalo. Daj poglej, no. Sem ne imel vsega porabiti, pa ga pliz. Veš, sem to nal dost. Pa, če je pol flaša še. Jaz sem tam piše liter konjaka na eno palačinko. Centiliter, ja. Centiliter. Ja, se je to shotla reči, ne. Ampak zgleda, da se nam je ta centiliter zbrisal. Mislim, meni je bilo čudno, kad ko gledam, ker liter, to je bilo. Ej, Boris, daj pazi, če už začel s flamažo, no. Luka, gorim! A uno kremo za opekline imaš, kaj že, aloe vera. Aloe vera. To ja, zdaj če prineseš čim prej, prosim. Kaj duš? Luka, pogasni, gorim je glas. Sorry, ugasiti ga moram. Ne s tem! Prnete si, ne strenka! Marta!